I gdje ste ljudi danas? Danas ćemo gledati Dream League. Ja sam ovdje već započeo. 62. minuta. Se ja namjestim, ja sam zabavili minuta. Ti stoću gol zabiti sam sebi. Ne, tako peseh. Ko junior, ajde dodaj ovo. Samo malo. Ipak nijedno ne izgubimo. Ovo ne izgubimo. I nastavljam sa snimanjem za 8. godinu. Jako mi je žao. Sad ja s Karkom ćemo onako uvijek Karka, Millera, to smo svi dobri igrači, imamo Hrvanera. I bum. Ovi brani, golman. Gubim 2-1. To mi je stalno bio. Nije put kad sam snimao, mi je ovako, sad će zapiskat. Eto, sam nema biti. Šta ćeš? Prvi smo, sam sujo. Crystal Palace. Ovo sam Barcelona. Sam igrao ovdje jednom protiv Reala. Sve nešto vidim. Znači, Miller je dobar, Hrvaner. Kopum. MC. Mari je dobar. FBL, CBL. Ovo kapitelj neki tamo živi. Evo se popos. Se izvinjavam što jučer nisam snimao. Miller. Ovo ako nisu bili rašli. Ja ne znam što su. Kočer. Vidite i vi da su bili rašli. Bum. Nisu rašli. Ovo je sada dum. Stativa! Aj, kako sam tu taktiku sad je poradio. Vratio je i bum. Stativa, pa stvarno. Ajde, kao Wolford mi piti. Stavit ću mi da nam Karka piti. Ček. Offside, stalno mi Miller u offside. Karki prvo bio u offside. Ajmo. Go. Karik. Ajmo.
Imao penala, jaran. Kakve sam ja penale gađao. Dom. To, majko. Stavim se za glavu, fataš, leti mu klizi. Miller. Stalno mi Miller u offside. Drugi put zaredom. Hej, sad recite da nismo. Eto sad, ubacite ovaj ćem glavom, vidite. Hej sad. Minute do kraja, da se potrudimo. Miller, hajmo Mari, stativa. Evo jedna stvar koju časa glupu rad. Vidjajte sad ovo. Imamo jednu iznenađenje. Vidite sad. Čim neš pustit. Publike što navijaju se. Obrane ovaj moj. Jesi smrtan. Ne treba pust da zabije gol. Sve je zavod. Ajde, ja sam iz ruke. Vidi. Ovako iz ruke. Sad velako nisam Rošlje pogodio. Vjeraj se da ovo nije čisti. Rošlje ko suza. Et. Čekaj, ovo ne znam. Stavljamo bude 66. Šparo vojsku. Još rekao kad ja njih pustim. Hajde stigli, brži se! Slizak, klizeću. Se nanervira. Ama daj! Ama Čekaj, hajde, go! Izgubit ću sad 85 minuta. Tu da gober! Zbacim odmah na 10. mjesto, vidiš? Samo red mene moji gluposti. Sada će Kark valjda tu. Pipi. Pipi duga čarapa. To je bilo to što se tiče ove epizode.